मिनिस्टर की मथक बीजेपी कोड ऑफ कंडक्ट थुगाई है मराल सिरपी स्टेटहुड फंक्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग यंगसलगनी है सीईओ फोंदोखे चीफ मिनिस्टर कोड ऑफ कंडक्ट थुगाई स्पीकर ने असेंबली हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस तौसीन असेंबली मांगथोले है बीजेपी मराल सीखरे बीजेपी NSNIM सोगटपा NPF का चलमीनब मियामदा नमथाक तब पार्टी है कांग्रेस की वागालोई जोई किसन मराल सिरकनी इथम मोरांगपुरेलदगी सिमीनी हाटपदा सेनबनी हाइबा मियोय अहुंगी युम अनि मियामना मई थाखरे युम अमना मियामना थुगाइखरे अमसुंग पार्लियामेंट के बजट मिफम ngasi हौक्रे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जीना हाउस अनिमकी अपुन मिफमदा वा ngankhre मैम खुरमजरी अदोमनी येंबीरेबसे इम्पैक्ट न्यूज़ नी आई केके थोक्सोम हौजे पुंजासे फाउबिंग मरो पाउसिंग मियामदा पिजरी अहान बोइना हंदक पांगथोकदरिबा तरामाथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलदा मिरेप ओरिबा कैंडिडेट संगे फोटो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दा यावरगनि हाइना सीईओ मणिपुर विवेक कुमार देवांगन फोंदोरगली ngasi ऑल सेक्रेटरीट की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पाउमिसिंग उनबा मदा महाना हाइकिबदा पांगथोकदरिबा मिखलसिग मरी लैनना ngasi फावबदा कोड ऑफ कंडक्ट थुगाइदुना मियामदा येनना होनरंबा CGI सिटसिंग इम्फाल इसकी मफम मरी दगी फाकत पंगमले लोयना मिखल ग मरी लेना सिजिन नगदबनी हाइना सिंगनबा सना खरसु गुवाहाटी एयरपोर्ट फाकत पंगमले ngasi फावबदा स्टेट इलेक्शन कमीशन लुपा लाख तरुक का लिसिंग मरफुद्रा मंगा फाकत पंगमख्रे लालिबा मिखल असिदा मिरेप ओइगदरिबा सिंग अमदी महाकी एजेंट सिंगना ट्रेनिंग सोइदना यावबा हाइना इलेक्शन कमीशन ऑर्डर अमसु थोखरे लोयना एक्सपेंडिचर टीम कुनिपान अमसु सेमदना फ्लाइंग स्क्वाड थादोक्तुना मथौ तौबा हौनखरे हाइना फोंदोखी For the first time, candidates had to give their photograph also in this election in the electronic voting machine. Against the name of the candidate, his or her photograph would also be shown. If similar name having candidates are contesting in any assembly constituency, the voters, electors can see, they can recognize the candidate by their photograph so that they don't commit any mistake while casting their vote. In case anybody's name is left out, anybody has missed out the bus or anybody who was expired or his name needs to be deleted, the scope is still there. As a part of continuous updation exercise, we are informed to all the political parties that the continuous updation process will be on till the last date of filing of nomination. ngasi BJP na Chief Minister की मथक्ता कोड ऑफ कंडक्ट थुगाइबगी मराल सिखिबदगी मतांगदा स्टेटहुड फंक्शन की रिकॉर्डिंग ताराबा मतुंग लखतपम थोकपा एक्शन लखतकनी हाइना ngasi पांगथोखिबा पावगी मेफामदुदा देवांगनना फोंदोखी Achievement of the state government was not supposed to be made. That was very much in the election commission's this approval for attending the statehood day. It was clearly mentioned that achievement etc. are not to be mentioned. State government's achievement are not to be mentioned. We'll just see the recording, must have been recorded. So let us see the complaint, and I assure you that we'll take action if such complaint has received. So far I have not received the complaint. Chief Minister Okram Mebubina election model code of conduct ki wangmada wangangle aduga speaker TS Lokesorna Manipur की असेंबली हाउस ता प्रेस कॉन्फ्रेंस तौदुना असेंबली मांगथोकले हाइना बीजेपी की MLA TS बिस्वासजिना मराल सिरगली ngasi नित्याय पासु थेक्ता लेबा बीजेपी की ऑफिस ता पाउमिसिंग उनबा मदा बिस्वासजिना हाइखिबदा था सिगी तांग कुनमा थोइदा पांगथोखिबा मणिपुर की स्टेटहुड डे थौरमदा गवर्नमेंट पाइखतखिबा थबक थौरम कयागी मतांग पल्लगा Chief Minister ना ngankiba adumak election code of conduct thugaibani code of conduct sanaba haukraba matung state ki thak pangthokpa thoramda politics ka mari lainaba wa ngangba yade haibasi ECI gi guideline da mayek sangna yauri Chief Minister na sathakhiba thong adu matam sangna government pairak le haibagi ngaksau thekpa thong ni code of conduct thugaibagi mayokta Manipur gi CEO da complaint letter thabaga loina ECI da su complaint tawragani nakala maramda hokiba tang kunmarida Congress की MLA खरा BJP ते यावपग मरी लेना Assembly Committee Hall दा press conference पांगथोखिबा अदु Assembly की पुवारीदा अमुबा दाक तैसिनबनी Speaker ना सथखिबा थोंग अदुगी मतांगदसु ECI अमदि लोक सभा के Speaker दा मतिक साबा थबक लोखत पीनबा खंगलगनी हाइखि पार्टी की मीडिया अफेयर्स के सेक्रेटरी L Basantana
नोंथोनबम अजयगी केस अतई केस सिंदगी थुना यांग वायल पिरकपदा पार्टी न तरामना ओई अदबु मतममदा लेबाक पोंजाव थिनखिबा औक्रम हेनरी अमदी साइकोलेन हाउकी की ड्रग केस संजित अमसुंग रवीनागी पैक एनकाउंटर्स केस अमसुंग लुंगनिंगला एलिजाबेथ मिहाकी केस सिंगसु वायल लोइसंगना थुना यांग लोइसनबिनबा आफिल तौकी मतममदा पार्टी बु पामजना संगलखिबा अदुगा हाउसिंगना पार्टी की टिकेट फंगहौद्रबा पासोगी केबना पार्टी दा सेल थौबगी मओंगदा ngangliba adu party ke mantik nagadaba nati haina party ki incharge ke Sarat Chandrana haiki amana chief minister na model code of conduct chi khangna thubai na akoi gi le thubai adu ani subudana leba ki leiba akoi gi justice tawgadaba judge amana ma gi congress party ki poina assembly ki pothok paje pachi kuni ganan thantagi masak thian ba amadi house ko masak thian ba amuba da mayama tashil mani amuba color mayama tashil mani have che thamjage adu lorna akoi gi मरक्सदा आइना पदने मोदि सिगुंबा मथों हुक्तबा लीडरसिंग अदुगा मतिक चादबा लीडरसिंग उ लेक्तबा लमदा केगेना लुबी तोय हाबदो मसी अखोइना ओहिलुपदगी अखोइना जिंगसी मणिपुर की पुथरिबा अदु अवा अनाना नि पुनमक्से थोरपनी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की स्पोक्सपर्सन अमा ओरिबा खुमुक्सम जॉय किशन ना बीजेपी सी एनएसएन आईएम ना सगतपा एनपीएफ का सदमिनबा मियाम दा नमथाक्तबा पार्टी नि हाइना मराल सिरगली बीटी रोड लेबा कांग्रेस भवन पाउमी सिंह उनबदा जॉय किशन बीजेपी मणिपुर प्रदेश की स्पोक पर्सन अमना एनएसएन आईएम का सेंटर का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन तौनखिबदु लाइन अनि खक्तदा तौनखिबनी हाइखिबले एग्रीमेंट साइन तौनबगी वाफम खंगलिबा सिना ताकपदी बीजेपी ने एग्रीमेंट अदुदा करी यावे हाइबा खंगना मियाम द लॉसिंदुना नमथाक तौबनी तंपाक्तना एनपीएफ का सन्मिनदी हाइबा अदुगा सिंगदना एनएसएन आईएम ना सगतपा एनपीएफ का फोंगना समिनरिबा बीजेपी तकी मणिपुर कलहौसी हाइना फोंदोखी कांग्रेस पार्टी दी असुंबा फेक द बेस तौरगा मणिपुर प्रजा मियाम द थमजब वफमनी बीजेपी ना पावर पाइना होनबता कानागुम मखोय के समिनबा याबा यादब हाइबा मत लेती इंटीग्रिटी के खंदे एनीथिंग तौरप याय बसे मणिपुर प्रजा मियाम खंगबी उकुलदा सेनापति तमेंग चांदेलदा पब्लिक मीटिंग अचोबो पांथो पियु कायदमय पांथोकदगे लौथोपियु निमित अदुदा अमित शाह जिना नरेंद्र मोदी जिना चिंगी लमसे अखोई माचे अमा भव पिथो एन चिंगी लम चलका लौथोपियु मसे कांग्रेस न बीजेपी द तोब चैलेंज मदु सुंगलम मंगोय तरामाथोइसुब मणिपुर असेंबली इलेक्शन नक्सलपक इरोजना राजनीति की सोंथोक सोंसिनसु लेप्तना हेनगलकली सही कुंथ्रामरी हेन कांग्रेस पार्टी द यावदना थांगमैबन असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी दा पार्टी की टिकेट मिरेप कयारक हन ओइखिबा अमसुंग मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की सेक्रेटरी जेटिन वाइखोम पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप तक रिजाइन तौखिबगा लोइना कांग्रेस पार्टी तक तोकले हाइना लाउथोखरे ngasi जेटिन वाइखोम की युमदा पाउमी सिंग उनबा अमदा महाकना हाइखिबदा पार्टी की थबकता सही कया संगना पार्टी की दबा ग्रासरूट लेवल दगी कथोक्तना लागलबा मियोय अमबु खनबीदना टिकेट पिरमदाई मतमदा अकाब एमएलए दा पीनबके सथरिबा मोंग असिना पार्टी असि सौखटप पुरप ngamloi amasung asigumba thong asina party asibu marai saithale haibasi party ki leader singa uba ngamdre haina phongdokhi mahagna ngasi party asitigi tokhibada hokhiba sahi ki November 5 da BJP thadoktuna Congress ta yaukhiba ward number 3 ki corporator Hizam Nutan Chandra yauna Thangmaiban block Congress committee ki vice president Adim Panmai amasung N Tombisu saruk yakhi loinana through congressman singbo namthabiba congress party ki thong asina assembly constituency asida party asi leibaki kanadre haiba wafam su Nutan Chandra na phongdokhi कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ना पार्टी की दमुक तक कोई न वारक्तना पार्टी की दमुक थबक तौरा कांदा हयेंग ना लेत्र मतम पार्टी की थबक तौरपा टिकेट पिरम दाई मतम दना अकाबा एमएलए एम पुशलगा टिकेट पिनबगी चथरिबा थोंगसी कोई पेंदबा लोनना कांग्रेस पार्टी द ग्रासरूट तर वाजरकपा मयाम सिबु सुमाइन तौना कोई मिराई बि थम चथरिबसिना कांग्रेस पार्टी के दमुक चखटपा पोरपसु यारोय कोई सही कुंथ्रा मरी की रांची कांग्रेस पार्टी द लाकपा कोई की कैरियर दो असीदगी लोसले कोई मै लखथोकचरी बीजेपी मणिपुर प्रदेश के स्पेशल इन्वाइटेड मेंबर युमनाम नबचंद्रना पार्टी असि रिजाइन तौबगे सेरोलमा पार्टी असि प्रेसिडेंट पिसिनक्रे हाइना महाक मसामुना सही तौब सेरोलमना हाइरकली भारतीय जनता पार्टी सगोलबन मंडल की भाइस प्रेसिडेंट ओरंबा कैथेल लाकपम बुध सिंह ngasi मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की मेंबर अमा ओइना
taramna okre Sagolban Block Congress Committee na sinduna kangabam laikai da pangthokiba reception ceremony amada Sagolban constituency ke MLA RK Imona Buddha bu taramna okhi Panbayabadi Kaithelakpam Buddha Haukibab January Taramapanda BJP da resignation letter pisin kraba matung ngasi Manipur Pradesh Congress Committee ki President TN Haukib na ayaba piduna Buddha bu Congress Party ki member oina join tawkhibani Social worker oina rajniti gi lambi da asagi hana leramba party su kan tawjer na hona jarak lakpado ngasi di Congress Party da ngasi da gi di Congress Party ki member amoina Congress ki President Shri TN Haukib na ayaba piraga sagol bangi oina masagi social kenoda minded oiba adugum mayam thabak se satharaga mayam gi society sigi oina aphaba ama porkma tamda politically yam achauba daita puraga lakpani haidna mayam da thamjaningi Andro Assembly Constituency da Mirep Oigotre Banimai San Luangi Yum Manakta Tha Sikitang Kumna Panda En Umuzao Amasong Mahaki Loinabi Sunita Puram Kibamui Sigi Matakta Akan Baxon Lokat Puhaina Andro Police Laikai Miana Wakat Kre Hairi Hariba Thodogoto da Senaba Sing Atuba Matam da Patana Matik Saba Serak Pikadabani Hairakli Sagolbal Constituency Ward number 10 gi Indian National Congress Councillor Mirep Soibam Ibo Soba Singh Housing Hosik Congress Party ki active member ama oina leiri atopa political party ama tata join tawkhiba leite haina Ibo Soba na paumi singda phongdoragli UNC ke President Gaidon Kamei amasung Publicity Secretary Sankel Stephen bu February thagi tang ahum da pangthokadariba tripartite meeting da saruk yaruna pagidamak ayaba court na pikre February thagi tang ahum da New Delhi ki North Block the Government of India Manipur Government amasung UNC ka sathagadariba tripartite meeting adu da saruk yana bagi ayaba pibiu haidana Gaidon amasung state fin anina sib judicial magistrate Emphalista se tharaki Tharaliba prayer adu da public prosecutor ki maikai de yet pa mata PWD judge na makoi anibo tripartite meeting adu da saruk yaruna bagi ayaba piki Haukiba January kuntarukta itham moirang porel degi mioi ahum phadana pukhraga January kunipanda nongmai kamna bagi thawdokta mioi ani siraga mana kalhau bagi thawdokta senabani haiba kangpokpi district ki manung sanalaiba mioi ahungi yum ani miyam na mai thakiba galoina amana miyam na thugai kre thawdok ase ngase yuki pung tarelom tabda itham moirang porel koirom amasung kaithel manbi degi lakpa yamlaba miyam horaktuna thokriba thawdok da senabani haiba kamu khuldagi lukham gi masanupa dem khogin Elias Hegin Sahi Kuntragi Yum Miam na Mai Taki Matung Tarakpada Yaripok Sinung Pokpida Leba Dauko Paugi Yum Miam na Mai Taraba Matung Morkon Kuldaki Laikitaba Saitang Wi-Fi na Pokpa Helen Wi-Fi Yum Miam na Sidokna Manghan Ke Matung Tarakpada Itamgi Tumkong Laidenbi Ima Sanglenda Miam Gi Oiba Mifama Pangtoki KSO Island Block General Secretary Haupu Kongsaina Tawdok Aduda Senariba Mioy Sing Ase Kanaguma Matana Sangjapam Pibidana Bafil Tauki. Hai mioising ase area sidagi matam chupagi oina makoi gi imung manung loina tantokpa kanagam mioising na hai mioising ase amuk hana jangjapam piram labadi makoi ga jamana badandi do jangjapam pir mioi ta piba Island Block ke KSO nakuliba jurisdiction manung sida amuk hanna achangba ge yaba ekhoina athing batham khre lalhoba group so da yawba yawdaba group mayam na so asigumba ge ngyang khupu sing sibu makhoibu pusam nabi gano mayam sibu mating pangbiu asigumba thodok asi tungda su thoktanaba KSO na sungamba makhai thorang logani duga mayam na su mating pangbi gani Ngasi pangkiba mefam aduna haukiba tang kuntaruki thokdokta senariba makoi ahum amadi makoi gi mung manung matam suppi goina masa masa ge khulgi tanthokpa itham amadi akoibada leiba mafam singda kanaguma mattada miamda aki khangpi dabagaloina matung thorakpa thokdokta amana amada taisinna daba amasung kanglup masel ingna tapna leiminna na bahona bada mating pangna ba haiba warip kayasu lauki Loina Laikidraba Lysam Tompoki Loina BL Sofiana Todo the Senator Baby Sing Atuba Matam the father and Sirak Pipi Nava Mari Lena Authority da Haizeragli. Mihali ba mi hoising do Pabi ro da ikun mang na sa ge tabang su kung gi mana moi da pabi gi mana maralai da moi da maran bisan mana ai na ngarang hang ba matam da doctor da lai
soaga lay mo ani soya madihingi ay ho dai na kaya maraw ba magi masa hura da mani nga ba kai sak sa da mo ay na sak pizza ro da mani na kaya gi mati haraw ba adu ka doctor sa se lo sala ka koi rom da meeting to ban dai ju ka ko ne Haukiba January kuni panda Senabadi district manung sanna leiba Molson hai kunda kenogi kadar amadi kolai pai bagaing kutpu maga nongoi kamna bagi tawdok ta lagi draba sinmiani amasung sining sita hioraba case bizengi maral karin haina tongan ba civil society organization singna senior worker infam sathakre Workers Union Manipur Kanglei Economic Development Organization kedo lomi sinmiapun belu lausal sindona Khairaban Bazar thong nabon bida sataki worker infam aduda Workers Union Manipur ki president ke London na isam samna thabak surga hingjaba sinmi singi principal lamkhang da temsing na bahai basi government asina haksina lopham thoi sinmi ki maral karino sinmi hatpat sena basai rakpiu sugi mingda mio minei sathaba lepu thabak surga sen tanjare ba sinmi singi hingna ba lambi kadai dano thodo wasi matanda government atuba matamda paikhat pam thokpa thabak paikhat piduna sinmi singi hakpu kanbiu haina London na makatara phongdoke wakari famatuda sinmi singi maral karino sinmi hatpa yaningti sinmi hatpa sairak piu haina thaba flag card sing sizinaki Hojik say ko di singnabam poem maram de ay ko gi leiri ba local simising asina thabuk chubu sat paganda yam toin toina singa tamada thabuk chubu sat kan attack tor pa mayam ama pha ba hat pa mayam tor kan sida ay ko gi simising thabuk chuning den bagi masak amai tare thabuk chubu sat pa ki na bagi aron no policy ma yaw ra say ko singnabam poe maram na ay ko leiri ba hojik leiri ba pale ba government ama de hojik maru ina su tong nari ba kukila lo lup singna masi yam mun khantara kanda ay ko gi simising attack tor ba masi kudak tagi lepiu matung na tor ko taragadi hari be dektor imijing do moi imung manung lerongani macha machu lerongani ma macha lerongani adu imung manung du ai koi sinmi myam na horo kan dektor haninga leite Laibak tiba thodo adubu apun ba maitai leima mairalo Manipur Amil All Maitai Club Organization Manipur MCOM Maitai Youth Front MYF Manipur branch na kan yaning da ba phongdo li haina All Maitai Club Organization Manipur MCOM na thatar ko sero lamada khangalakli Hirama sige matanda lali ba pung nipunipan ki madnungda mari laina ba singna matik saba action lokhat piu haina serola sina makata na khangalakli aina tingkhaba lalolup UNLF ki nupi kadar ani Imphal West Commando ki team amana phara ba kadar ani adudi lamjaw mayai lekai degi huidrom singkhaingan bi sanu sahi kunithoi apokpa inaw amasung tira khongsang bi mayai lekai degi oinam sansan sahi kunithoi apokpa samungawni makhoi ani asi ngasi yupung taramathoi taramdai matamda Imphal West Commando ki additional SP Operation Dr. S. Ibom Sama song OC Thaingam Pau ani na losing batim amana laipam khonong dagi faba ngamkibani hairi Paraba kadar animak hangang police station da sinaki bagalone na case amasu lokhat kre hairi NSN IM ni haina singnaba kolai paiba mioi kharana singai block congress committee ke secretary phadana puraga tamtina puram kre kolai paiba singna puram kiba mioi adudi ukrul district ki manung sanna singjaroi Christian village ta ki laikhitraba akyu gi masanapa warbi AL ni ma hoji hoji zenems ta laikanari warbi ne phongdora pugi matungina ngase yok khampasang dalaiba SP quarter manakta gypsy tongdra lakpa kolai paiba mioi marina wong tangkhul region da sasi hairaki loinana warbi ki loinabi village nasu mahaki mapure babu puba yaroi haina khamki tungda mioi mari adana warmi ki loinabi bliss pu inturam laga mahak puduna satkibani hairi adubu mioi mari adana warmi bu wong tangkhul region da pubagi mahutta ukrul ki all jail rom da puduna mafam adu dalaiba forest bitta mahak thamdana MLA presos simarena piba lupa lak ohum kadai da satkre haina hangdana warmi bu phukibani haiki thodogoda da solaba warmi bu Zenens Hospital singai SC MLA su oriba Deputy Speaker Presos Simarina Yangsin Kibagalonena asiguma thodoasi leiba masa tadaba yamna wakal thenma thodoni thodoasi akanma mongna condemn tawi haiki (33/11) kV substation mori gi makhada leiba 33 kV isolator gi set ahum semga doba leibana substation asina konba more tamu amasung tamenglongi mafam sing nominini haibadi February ahum amasung mari ga ayuk pung tara dagi ahum phawba maimut kani haina MSPCL gi substation division number 1 gi manager 3 na thadra ko serolamana pauselakli
Information Center for Hill Areas Manipur Isamgi team amana thau piriba pam singa thau ningtina piribra natraga losindana thamlibra haidana yangsenbagi drive ngasisu sathaki team madana Imphal East Imphal West amsung Thobal district ki manung sanna leiba mafam singda leiba petrol pump singda drive sathaki district ahum asida puna thau piba pam tara mangarom isamgi member singna sangduna yangsenki pam singadu ayambana makoida IOCna allocate tawkhiba thau liter sing adu ningthina yenlamba thengnaki thau yelamdaba pump singdi makhoi pump adu laifam thokpa reserve ki thau lerambana yenaba mata thokide isangi maikai tigi lamdam asida thau gari nungti gi sanglak labanina thau ningthina fanglagani miyamna su yum da thau leina queue lepa yauri basi tokla se haiba wafam thamlakli hojik thi mayang singna paisa pairiba mokhoi sina magi udangda mijur khon kaisam thong khangde adigi dharam sala khangde lairi bo pot makhai se sukha thadok tadna pot leite hai pot ti lei draga mokhoi maman atang ba thiriga praja bu wahalli bise misima ai yamna nungaite thaumarang kaina leirbanina reserve sakli pot tokpiro fajana opal pibiro sini isamna akogi manipur gi lengakta aduga aina loisalakpada thau thariba pam singduda loisalapagi matamda changbire har kanda kilometer kyano aduragdi loisalappada kilometer kya lemi habse changa ga magi manager tu yamna ingna tamna haine birer kanda nungti gi nap lawrga yengbiro adu targi manipur black pukthing thingmangamani ko isam kaktana chalaga khudingmak akoi sop to ngamgani haiba leitabnina manipur gi leibiriba civil society club organization mara paibisingi mating isamna nijari Transporters and Drivers Council TDC Manipur ngasi Manipur lainga ka khosam naraga Thawal district talaiba passenger taxi singi thau piba hokre khongthang asi UNC na chathare economic blockade asina maram moiraga thau tangbadagi passenger service tariba gari singna bara hera lobadagi miyam na thengnari khodong sadaba se koknabani TDC na apun ba auto rickshaw diesel owners association Thawal khosam naraga Thawal gi Kanhai and Sons oil from the diesel piri hiram sigi matangda TDC ki spokesperson B Dhanavir ekoi gi paumi da phongdorakpada Thawal district ki manung dal seliba passenger service tariba gari singna miyam da ki bhara hena lobi kanu haina appeal tauki tha sigi hokiba tang kuntarukta akangnaba pawma phangmadagi Bisnupur district police commando na tuning Paisen village da asad ok sing sector da kolai yon ba mioi ani kolai ga konana phare hairi pharaba mioi sing ado kombi police station da makhata investigation ki damak sinakre haina PRO he sero lamana khanghalakli mathang swatch da break am logjagi Manipur amadi malengi tongan bi paw singalone na ikoi break tagi yamathuna hanjaraki impact news pu ming tadun lebio beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Yumanungi application ki mapung faba solution pir ba Durasign ji sit seasonabio. Durasign asi Tata Blue Scope Steel Limited ki flagship retail brand ni. Durasign liner ki khudong chaba sing di yumanungi amasung mapan ki application ki khwaidagi yang ba phanglang kupnaba. Yan thaba siling amasung phaklang khaidoknaba gi rai lai ba solution pi. Panel sing ado phaiba amadi chap yung ga mic install to ba yai. Durasign Tata Blue Scope Steel. Please visit Project Patents, Nomaibu, near Kushumarpa. To touch the pinnacles of success for your children, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in Education. Mayam ang pagkataram ng sari baletin na sige makatapapao mayam da pizeri.
लेबाग मियामना थौना लेनामदी खांगमकना सेंजा थुमजा अमदी ब्लैक मनी के मायोक लेखिबदु सिंथानिंगाई ओय हाइना प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जीना फोंदोखरे पार्लियामेंट की हाउस अनिमक पुन फंखिबा बजेट सेशन असी हौदोपकी थरमदा प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जीना वाफम असी फोंदोखिबनी सब्सिडी सिंगना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम की मखादा जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी सिजिनबा सिना लोन पोचै योंथोकलबदु थिंग ngमखिबगा लोनेना लोपा कोटी लिसिंग कुंट्रा तरुक सेविंग तबु ngमखरे हाइना प्रेसिडेंट फोंदोखी प्रणब मुखर्जीना लाइरबा हंथबा कांगलो लौ सिंगुबु अमदी नहासिंगदा याइफनबगीदबक सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी कया फाइखली हाइखी प्रधानमंत्री आवास योजना की मखादा गवर्नमेंट मयुम लैजदबसिंगदा युम पीबदा नतना हेना चौखटपा पुरकनबगीदबक नुपीदा थौना हापोइना मिरोलबी नुपीसिंगदा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृभा अभियान की मखादा कानब कया पीरी हाइना प्रणब मुखर्जीना फोंदोखी मसा मसा के हैजबा उथोंनबगीदबक गवर्नमेंट लोपा कोटी लिसिंग चरागा सेनफम ओइबा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम सु हौदोखरे महान मखा तारदना अवांग नोपोक्ता लेबल लम सिंगी इकोनॉमिक ता हेना सौकटपा पुरकनबगी युमथंगनब लेबाक सिंगना रेल लंबी की खुथांगदा समनहनब गवर्नमेंट असिदा थबक पाइखले हाइकी मणिपुर एलायंस फॉर चाइल्ड राइट्स MACR ना लाकदरब मिखल सरुक यागदरब पॉलिटिकल पार्टी सिंगा मखोय मखोय की मैनिफेस्टो सिंगदा आंगांग सिंगी दमक सही की बजेट सादा मंगा हेंगन हंगनी हाइना हापियो हाइना डिमांड तौरी मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमी सिंग उनबदा MACR की कोर कमिटी की मेंबर कैसाम प्रदीप कुमार ना आंगांग सिंगी हक असे मतम कुइनदगी नमथदुना लाकली मणिपुर स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी लैत्रिबसी सेवा मथौ ताई अदुना पॉलिटिकल पार्टी सिंगना आंगांग सिंगिदबक थेंगनबा हाइबसी तंगाई फदे MACR की ओइनदी बन ब्लॉकेट अपस्पा सेक्सुअल एब्यूज न सिंगबा डिमांड तरा जाबा चार्टर ऑफ डिमांड पॉलिटिकल पार्टी सिंगसु पिसिनख्रे हाइना प्रदीप कुमारना मखा थाखी पॉलिटिकल पार्टी तरेट फोकदी अखोइना कवर तौरे हुजिबुकसे अखोइ मखा ताना इसन नबो होनजगिनी अदुगा इलेक्शन मैनिफेस्टो से फोंदोखिबा लेरगसु मखोइ कमिटमेंट अदुम पीबीयू थ्रू प्रेस रिलीज through their spokesperson अखोइ स्टेट इशू होइबनिना को अदुगा अखोइ नेशनल पार्टी सिंगिदी मागी नेशनल लेवल दा फोंजरगसु स्टेट की स्पेसिफिक फोंगबा द सोइदना अखोइ मणिपुर की से अंगांग सिंगी in the best interest of the child is why Johan Birakani and Haze. Theatre Center Manipur की प्रेसिडेंट ओरिबा संगनाय रब थिएटर डायरेक्टर वारेपना बदा पदमश्री इंग कुमजालिसिनी तरातरेत की ओइना पीरगनी हाइना लाउथोरपदा मणिपुर थिएटर एकाडेमी अमसुंग थिएटर सेंटर मणिपुर तोगान तोगान थादोरप सेरोल सिंगदा हराव नुंगाइबा फोंदोरकले मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी की लमसिंग मखादा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी थौबाल लसिंदना नसी थौबाल कोर्ट कॉम्प्लेक्स अमसुंग यारिपोक बाजारदा लीगल एड क्लिनिक अमम हांगदोखरे यारिपोक बाजारदा लेबा सैदो क्लब बिल्डिंग दा हांगदोखिबा लीगल एड क्लिनिक अदु हौनुबी मतुंगिना मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी की मेंबर सेक्रेटरी RK मेमसाना रिबोन कक्तुना हौदोखी मफम अदुदसु लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम अमसु पांथोखी इना जोखत अपुनब लुबले नसिंदना कुनसुबा माइसौ निंगसिंग थरमंगा से जेम होला पांथोखरे नोंमैबोंग अयांग पली रोता लेबा कल्चर प्रिजर्वेशन सेंटर हाइना सुखंगना बल्लुबसिना लमदम असगी इसागी इना योखतपना अथोइबा थौदांगनी हाइबा वाखलोद पांथोखिबा थरमददा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डिप्यूटी मेयर मैबोन फाउमैना अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याकी थरमदगा मरी लेनना अहल ओरबा मियोय कयाबो इकाय खोमना उत्पकलोनना कोदोल पोसु तमकी मतममदा मैतै इनात योखतुना लेबाक असगी मफम कया सिनबा थुंगना खंगनबा होनबिरंबा संगाइरबा लैखिदबा माइसौ संगे फोटोदा मियामना हैलै कतुनि काय खोमनबा उत्खी इन कुमजा लिसिनी तरानी थोइदगी लिसिनी तरातरुक फावबदा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS मणिपुर स्टेट ब्रांच ना पाइखलखिबा थबक थरमसिंगी ओइबा एनुअल रिपोर्ट अमा ngasi राजभवन इम्फाल की बंक्वेट हॉल दा पांथोखिबा थरम अमदा पुथोखरे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच की प्रेसिडेंट ओइरिबी मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तलाना सोसाइटी असिना मालेम सिनमतुंगना पीरिबा सर्विस सिंबु थागत फाउंडोखी मालेमदा इंग तप्पा नुंसी सानाबा पुरंगना बगिदमक्तसु थरमददा सरु याखिबा सिंगना मिनिट अमा तुमिना लैखी
Hauze ngasi nomagi sanabgi pauda Kontrani suba N Hazari and Dr. N Tommy Paul State Polo Tournament da MPSC Team C Eastern Students Club Nomoibung Team B amadi Kripsa Norem Thong Mai Pakre. Tournament asigi ngasi ahan ba sanakba match amada MPSC Team C gi sanaroi TS Romena Panjal Mari aduga S Biking amadi S Abungsa ani na Panjal ani ni sanduna Kanglai Pak Polo Star Club pu Panjal Nipan the mighty Piki. Tournament asigi ngasi sanakba ani so match da Eastern Students Club Nomoibung Team B gi sanaroi Pravin na Panjal Manga, Romesh na Panjal Mari aduga sana Samanandana amadi Momosa ani na Panjal ani ni sanduna Singkai Hunba Polo Club Team B bu Panjal Tarahumdoi Anida Yamna Laksana Mighty Piki Kalonana Ahum Super Mastana Kripsa Narim Tong is Sanari Dollar Soram na Panjal Ama Aduga AS Dipak na Panjal Ani Sanduna Tenta Polo Club pu Panjal Ahum Anida Mighty Piki Manipur Horse Riding and Polo Association at Sindana Mapal Kansai Bung the Satarliba Polo tournament sa team kuntre na sarug yari tournament sa kahing makata ba match sa hum sana na gani. District Pana Sagol Kangsa Association kairang District Legal Service Authority Thawali Makada nganang kairang Makala kay Community Holda no Mugable Legal Awareness Program mapangthokre High Court of Manipur ki Advocate B Frame Sarmanan National Food Security Eglisini Tarahum dogi matangda wangang ki haina District Pana Sagol Kangsa Association kairang nahator pazerala mana khangalagli kairang Muslim Maya Lekaida 7I6 Sporting Club na sindona satharagli ba First 7I6 Trophy 7A Side Open Football Tournament ki ngasi sana ki bahan ba ground da ABD FC Sky Hospital na AFC kairang awang laikai bubgol Maria mada maiti ba pikre ani suba ground na KYFA koireng kaina SBR nongdambu gol ama suina da maiti ba piki Senior Men Manipur Hockey League da SUYC usekon kono amadi maira basiko ani mai pakre tournament asigi ngasi sana ki ba ahan ba league da SUYC usekon kono gi sanaroi Debesora Madi Rivando ani na Panjal ahum Amuzao na Panjal ani amadi Mantos na Panjal Amaga Sandona Pam Ya School bu Yamna Laksa na Panjal Mapan Suinada Mighty Bapibangam ki Satarali tournament asi ngasi sana ke bani suba lektana Maira Basiko na YCC IC konta ahal lupu Panjal Taruk ahum da Mighty Bapiki Masasi da Mai Pakraba Maira Basiko ngi sanaroi es Junction na Panjal ani aduga bi Jasopanta TS Athoba TS Tompok amadi TS Thonglena Panjal amamam sanki Mighty Horaba Farm Yaskul Panjal ahum aduna T Derek na Panjal ani aduga SS Budi na Panjal amaga sanki Manipur Hockey na sindana satarali ba league tournament sida nupagi team tari na sarugyari hayeng tournament sa match makatawa league match ani sanaragani Manipur Rifles Association na Basic Arms Handling and Safety Training Course laliba February 12 dagi 18 phawba Kubalapa Sports Complex Impal gi shooting range na pangtholagani yaubining bamyoy sing na February 10 gi mamangda mari leinaba singa unabiduna Manipur Rifles Association gi zero lamana khanghalakli Taruk suba mangsa thabam iboyai mamadi arambam puinabati memorial amasung kunthamatoi subasta level saibi championship ngasi loisinkhre championship asida Missy Kolna gold medal mapan silver medal tarit amadi bronze medal nipan phagduna ahanba position taki championship asida Mihulsna gold medal tarit silver medal taruk amadi bronze medal manga phanglaga aniso position chakibaga loinana ahumsubu position da EEA na gold medal ama silver medal taruk amadi bronze medal tara lawbangamki All Manipur Saibi Association sindana kumal lapaki fencing hall da satharaktiba championship asigi ngasi lotion baki tharam aduda retire IAS RK Nimaya madi association asigi president o Manglem galoinana association asigi masak nairaba mioi kayana tharam aduda saruk yaki Kamakya Social Youth Club Yang Thang Sindana Club asigi sana bungda sathariba ahum superstar level ke SYC for men a side open super soccer tournament da RFC khamnam lerak mai pakre hairi tournament asigi ngasi sana ke ba bari super league match da SAFC wangoi amadi GSFC team A kaisampat ani na match ke apipa matamda Panjal amata sanaba ngamdana match asi draw sakhi tournament asigi banga super league tana RFC khamnam lerak na KSUC Kairem Biko Pupazal Ahumda Mighty Bapi Bangam Ki Haina tournament asigi convener na thadro pasero lamana khangalakli
अरोइबदा बुलेटिन असगी हेडलाइंस अमुक हन मियामदा थमजगे चीफ मिनिस्टर की मथक बीजेपी ने कोड ऑफ कंडक्ट तुगाइरे है मराल सिरकपदगी स्टेटहुड फंक्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग यंगसन लगने है सीईओ ने फोंदो चीफ मिनिस्टर ने कोड ऑफ कंडक्ट तुगाइरे अदुगा स्पीकर द असेंबली हाउस द प्रेस कॉन्फ्रेंस तौसिंदन असेंबली मांग थोले है बीजेपी ने मराल सीखले बीजेपी से नेशनल आयम सौगत इन केक समीनबा मियाम नमताक तब पार्टी नि हाइन कांग्रेस को वांगालोय सोयकेसन मराल सिरकली इथम मोनांगपुरेल दग सिमी एनी हात सेनबनी हाइब मियोय अहुंग युम अनि मियाम न मई ठाखरे युम मन मियाम न थुगाइख्रे अमसुंग पार्लियामेंट की बजट मिफम ngasi दगी हौख्रे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ना हाउस अनिमक की अपन मिफम दा वांगा